Harian kumba shiphouse nem ke jinge sang samla KGP sinat sepni klayo la ke jong ke studio na ka benta ban record ya ke jingruai neha ke audio bat video bat ya ke ne ke studio lasdang perkhat ban pen urlong nanu ka snam araja shiphou la play do moderator jong ke KGP sinat sepni u Reverend GPL Gado ha ke jingalang ka bla pelong phlau jong ke office jong ke sinat sepni kane ke studio ka bla ai kerteng Good News TV studio kala don kitiar gitar bat keyboard ki babiang katkum ke juk bementa ban record jingruai bat ke jaka ban ring video ru ya kene ke studio la pembiang da ka Christian Multimedia Ministry Committee jong ke jinge sang samla sinat sepni ha kene ke jinge lang lai don lang ru Reverend KB Snaitang pastor in charge jong ke jinge sang samla KGP sinat sepni Reverend SS Majau senior executive secretary ke sinat sepni ringkat ru kinongkit kam jinge sang samla sinat bat kidakot ke executive committee bat kidakot ke sinat standing choir ha kanu ke jing persyang kidon lai jai kibrio Kidon kibrio kiba yo I ya karashai bakabak sunai. Don kibat kiba I bakabaduk. Wadon ro kiba syuyan kapadem jokide Ngalu jiyo banyadon ni kidorba jokijing sing samla. Bakaliyo snow ya kende kejing kere. Sepang kende ke program. Kamtambe ya ke studio. Nama kalong kakam kabae gitit hi kabalang Presbyterian jongi kabakasyan hi yalade kumta ka simpor hado kaptas nem bladed food secretary reka burang ka jingo I ayo blade bala pala ikisamla ka jongi ban poy hadu unde umambe abagin na ban pentakam ya kade kalat ka bau blade la ai ka ka juk sparks nem akuwe ban yalap ban hikai ki pakodor jong ka jing ka jogi katkum ka jing hikai jong ka jing Kristan kumta nga duai bo blay undar kat bat ki nokit kam jong ka jing seng ka jong ki seng sabla ka jogi kamtam ki nokit kam jong ka Christian Multimedia Giyem hakapate kabakum kani barkani kabangi gi penle gi pliya kani ka studio kapan I ba ka sinod Christian Presbyterian sinod gi kalau ka way nakita ki kanhon hakapate ki badon kabakum kani ka studio jongka sashi sien gi community po kajigalam jongki ki samla ki masakit ki kam jongka sinod Kelong bunsin ke balong positif. Habat krit yang kedua kam. Kenang baka ni ke bangi bu yang mau nongrim. Kan nongru kan jimper tu kan nongrim yang ke ban sawan. Ngayang hangderu dak besmus kem. Baka sinot setngi ke jong. Kasih jantia presbyterian setngi ke jong. Idon bun ki samla. Ke bangaju om kumdi. Kawai ke pateng. Kade ban snus kem dilade bagi doan ki samla jongka haga balang ha kispasnya ke belarik do kalong kumto ban kumu moderator da besnot hamang pe ya ki samla jogi hakasinot ka ainga ka jingkermen ka sinot jongi kalong ka wergis not apo jaka Presbyterian Church of India ka ban penpau sa kapurkay maka doan ka balang Presbyterian sebab lain kum kende ketika dong jong kali India kejun. Ya kende ke studio jong ke jingeseng samla jongi kende ke segi. Jingeseng samla KGP Sinat Sepni God News Studio inaugurated on 10 November 2020. Belum try jong ke balang bu klik jongka. Di ot yang diribon ban penbena balapli ya kene ke studio ha kene ke segi da ka benta ka buram ke jauh blai ublai da ka benta ke buram ke jauh amen